Kairitu karia gakuruka Edday na Samidoh Muchoki nigatuthura Gicanjama gitahana Nenda-Ini thutha wa gukoro gagika mamu wao Edday giko muthenya barigici kuria USA gatuma nyina akorwo akiaga kuhurirwo karuhi ni mbari ya social media riria eri acio magwikirite inyatha na turatutwara fa niguo kuonania no uwe kuina makiria kana gukiinainia mwiri makiria yori ungi au kabere Edday ni akugite ati she had taken dancing lessons niguo go catch up na Shalin uria ukoretwo akionania her dancing moves on TikTok na gutiga arumiriri yake macanjamukite muno Edday uria agwe ciburaga na dashi na her firstborn daughter through ka challenge ga Terminator akoro akirwo ni followers ake etikire ati Kairitu gake ni very talented in dancing no do uria gakoro gakimuonia rukungu na dance move ciako Edday ni akoretwo akionania ati ciana ciake ni her first priority wana niguoka kuri maundu mothe going further to engage ciana ciake na mitugo yake riu na agakorwo akihurirwo karuhi for what she is doing na twana twake even maundu maria magithiaga o uria marathie guku nenda-ini cia ukinyaniria ni ukuona shabiki ni makorwo magikia wendo muingi kuri both Edday na Muchoki tukamendera all the very best.